Yes, reka nongera mwifuriza kugira ibihe byiza kuri we uduhema kubana natwe agatanu ku kandi. Ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Repubulika ya Kongo, harumvikana intambara iteye ubwoba cyane mu bice bya Uvira ndetse na Kakitumba. Urabona ko Mugunga hakomeje kugenda humvikana isibirikiro ry'amasasu. Ndakubwira ko imirambo y'ingabo za M23 imyanyagiye mu bice bya Uvira ndetse kandi bikumvikana ko naguma hatangiye kuba hakumvikana ko hari kugomeza kugenda hagera amasasu ateye ubwoba cyane. Ndakubwira ngo indeba kure ziri kurekura amasasu ateye ubwoba cyane, ndetse birumvikana ko abasirikare ba M23 bamaze kuba bakongera kugira ubwoba ubwo, kandi ubona ko abacancuro bongeye kuba bakiyapudetinga ku rugamba, ukabona ko M23 yongeye kuba yagwirwa ishyano. Ndakubwira ko byongeye kuba abyakara mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Repubulika ya Kongo, mu bice bya Uvira ndetse birumvikana ko na Mugunga hakomeje kugenda humvikana ko abacancuro bamaze kuba bahagera bafatikanyije n'abarwanyi b'abarundi bari kuba mu by'ukuri barashisha drone zitarimo kugaragara. Kuri munsi wa Uvira hongeye kuba hakumvikana imirwano iteye ubwoba cyane. Ndakubwira ngo mu bice bya Nzibira abarwanyi b'abarundi bongeye kuba bahageza intwaro, aho kandi ubona ko bakomeje kugenda batera ingabo mu bitugu ingabo za leta ya Kinshasa. Ukabona ko mu by'ukuri ibintu byongeye kuba abyakara ku rugamba, biri kumvikana ko mu duce twa Kakitumba ndetse na Nzibira aho ngaho biri kumvikana ko amasasu yongeye kuba yavuza ibuduha. Ndakubwira ko ibintu byongeye kuba abyakara muri Kivu y'Amajyepfo. Mu by'ukuri bakubwira ko ibintu byongeye kuba abyasubira ibudube. Reka nkubwira ngo muri Kivu y'Amajyepfo nanone ingabo za M23 zamaze kuba zatangaza urugamba rweruye, zikaba zamaze kuba zagaragaza drone zirimo kurekura imiriro iteye ubwoba cyane. Wazarendera mu by'ukuri nayo ikaba ikomeje kugenda igaragaza by'ariko ko yamaze kuba ngo yafata intwaro, gusa niratangaza umutwe yace izi ntwaro nkuko bikomeje kugenda abigaragazwa. Bari kare bikumvikana ko iminara yari yamaze kuba yakurwaho, itumanaho ryose riri kugaragara mu kirere cya Uvira. Bikumvikana ko ngo ingabo za M23 kugeza amagingo ya ngo zirimo kurwana nta atumanaho zifite. Ndakubwira ko ibintu byongeye kuba byakara, ibintu byongeye kuba byasubira ibutubi, ibintu byongeye kuba byadogera mu bice bya Uvira ndetse kandi ukabona ko Mugunga ngo birimo kumvikana ko abarwanyi b'abarundi bongeye kuba bahageza intwaro. Rero bikaba biri kumvikana ko abarwanyi b'abacancuro bamwe bagera ku 100 bari bafunzwe n'ingabo za M23 baje kuba ngo bari kurwanya nyuma y'amasezerano y'amahoro yakomeje kugenda asinyanwa n'abarwanyi b'abacancuro ndetse ngo n'izi ndwanyi za M23. Ndakubwira ko M23 yamaje kuba yarekura abacancuro bagira ku 100 ndetse bose bakaba barekuwe mu buryo bw'amahoro, ndetse bikaba byumvikana ko aba bacancuro bagera ku 100 bose barekuwe nta numwe wigeze unakomereka byangwa se mu by'ukuri aratungwe urutoki. Reka twerekere mu bice bya Kakitumba ndetse na Nzibira, aho kandi biri kumvikana ko abarwanyi b'abarundi bamaze kuba bahageza intwaro za kirimbuzi. Ndakubwira ko drone z'abarwanyi b'abarundi zamaze kuba zakitereka muri bice bya Kakitumba ndetse na Nzibira, ukabona ko ibintu byongeye kuba byakara. Ese nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa, drone ngo yarashikwe ku munsi w'ejo, birimo kumvikana ko ngo iyi drone ari indege y'igihugu cy'u Burundi nkuko bikomeje kugenda abigaragazwa. Iyi drone ngo yari iturutse ku butaka bw'u Rwanda ngiza kuba yanarasirwa mu Burundi. Bikanumvikana rero ko ngo kugira ngo bayobye amarari bavuze ko iyi ndege ngo ari ikirere ngo cyo mu Burundi. Bikanumvikana ko ngo yarageze ngo mu kirere cy'u Rwanda gikanarasirwa mu kirere cy'u Rwanda, ariko rero biri kumvikana ko ngo iyi ndege nubwo bivugwa ko ngo yarasiwe ngo mu gihugu cy'u Rwanda ahubwo yari igihugu cy'u Rwanda. Reka twikomereze n'andi makuru akomeje kugenda avugwa mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Repubulika ya Kongo, nkuko bikomeje kugenda byumvikana muri Kavumu Airport. Abacancuro bamaze kuba baharyabo bakavuga ko bagiye kuba bakure yitumanaho. Ndakubwira ko ibintu byongeye kuba byakara mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Repubulika ya Kongo. Birumvikana ko FDLR yamaze kuba yagaragaza intwaro kabutaka, ndetse ikavuga ko ngo igiye kuba yagaragaza drone yo kurashisha ngo abarwanyi ba M23. Ndakubwira ngo bari kare ndetse na Nzibira ukabona ko asake byumvikanye ko ngo imihanda yaje kuba yasenywa, ndetse kandi bikanumvikana ko abarwanyi b'abarundi bongeye kuba bagaragaza drone nyuma yuko ngo ku munsi w'ejo ngo abarundi barashe drone ngo y'u Rwanda mu kirere cyabo ikomeza kugenda isibirikiya. N'amakuru ari kugenda avugwa akomeza kugenda atugeraho ari guturuka muri Bujumbura, bikanumvikana ngo iyi drone ngo biri kuvuga ko yarasiwe ngo mu kirere cy'u Rwanda ahubwo ngo ari indege ya drone y'igihugu cy'u Rwanda yarasiwe mu gihugu
cy'Urundi, ndetse kandi benshi kugira ngo banayobye amari ndetse n'iperereza bakavuga ko iyi ndege ngo yari drone yari iturutse mu Burundi ngo ikarasirwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ngaho nguko rero reka twikomereze n'izindi update ubwo ngubwo iby'urugamba rukomeje kugenda rugaragaza, sinzi nimba ari byo nk'uko rero bakomeje kugenda batugezaho update. Ngiye kuba nakoresha map kugira ngo mwerekeze mu bice byahari kubera intambara kugeza kuri aka kanya, ndetse kandi ubu ngubu ndaza no kugenda rifashisha amakuru akomeje kugenda atangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye. Ubwo kandi mu by'ukuri ngiye kuba nafata rutema ikirere nkerekeza mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, nkerekeza muri Kiku Kavumu airport, ndetse nkanagera Nzibira, ndetse ubwo ngubwo ndaza no kuba nagera muri Warikare ndetse na Asake, bikanumvikana ko ndibuze kuba nagira no muri Mugunga. Biri kumvikana ko M23 yamaze kuba yahatera amatako. Rero n'amakuru ari gukomeza kugenda avugwa, benshi mu by'ukuri mukomeje kugenda munabeshwa amakuru ari kuvugirwa mu burasirazuba bwa demokarasi ya Repubulika ya Kongo. Hari amakuru akomeje kugenda atangazwa ataraya nkuko nakomeje kugenda bikubwira. Ngiye kuba nagutembereza utu duce dukurikira, ndakugeza Mugunga, nkugeze Kivu y'Amajyepfo, ndetse ndaza no kuba nakugeza muri Kiku, ndaza no kuba nakwerekeza muri Kavumu airport, ubundi ngugeze muri Warikare ndetse na Nzibira, ndetse nze kuba nakugeza no muri Asake ahari kubera imirwano iteye ubwoba cyane ikomeje kugenda ihuza inyeshyamba za M23 Asake, ndetse bikanumvikana ko ingwanyi z'abacancuro baba leta Kinshasa, ndetse bikanumvikana ko abarwanyi b'Abarundi bakomeje kugenda bijandika mu mirwano ikomeje kugenda ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Reka mu by'ukuri mbashe kuba nakugezaho aya makuru akomeje kugenda yumvikana muri update z'urugamba ndetse no mu mirongo y'urugamba, aho ubona ibintu byaje kuba byakara cyane. Munyemerera mu by'ukuri duhere kuri drone yarashwe ku munsi w'ejo, bikomeje kugenda bivuga ko ari drone w'igihugu cy'u Burundi yarasiwe mu gihugu cy'u Rwanda, ariko rero aya makuru ntabwo yizewe neza. Biri no kugenda byumvikana andi makuru akomeje kugenda avugwa ku drone ngo yaba ari y'u Rwanda, ariko bikaza no kuba byakitirirwa ngo igihugu cy'u Burundi. Gusa nguko nkomeje kugenda mbireba kuri map, birumvikana ko abarwanyi b'abacancuro bamaze kuba bagira mu bice bya Mugunga, ndetse bikanumvikana ko Nzibira ikomeje kugenda igaragaza Abarundi bakomeje kugenda bijandika mu myandiko, by'umwihariko bikavuga ko ngo Abarundi bakomeje kugenda bashaka kuba bagaragaza, by'umwihariko kuba bashaka kugaba igitoka butaka ku barwanyi ba M23. Gusa nk'uko bikomeje kugenda bigaragazwa, Colonel Nanga, umuvugizi mukuru w'ingabo za leta ya M23, yamaze kuba yatangaza ko bamaze kuba bafungura abarwanyi b'abacancuro bagera ku ijana mu by'ukuri ngo bari bafungiwe, by'umwihariko mu burasirazuba, by'umwihariko hano mu gace ka Uvira. Bikanumvikana ko ngo abacancuro bose barekuwe ari bazima, ndetse kandi bakarekurwa nta n'umwe ngo bigeze unatungwa imbunda. Nimunyemerera agasika amakuru tugapfundiwe mu gihugu cy'u Burundi, aho kandi Bwana Evariste Ndayishimiye amaze kuba yatangariza ibihugu by'amahanga ko ashaka kugira umubano ndetse n'amahahirane n'igihugu cy'u Rwanda. Bikumvikana ko Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda ahuruza ibintu byongeye kuba byakara, ndetse ngo n'umutekano wo mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko mu mujyi wa Bujumbura uri kugenda ukemangwa. Ariko rero tukibaza uti Evariste Ndayishimiye yaba ashaka kuba yatega u Rwanda mu by'ukuri akandu kambushi, ukabona ko ngo ashaka kuba yagira ngo amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda y'umutekano, ariko waza kureba ugasanga akomeje kugenda asebya u Rwanda, ndetse kandi akanagaragara ngo ari kugenda atanga umusada ku ngabo za leta ya Kinshasa. Ukabona ko abarwanyi b'Abarundi bamaze kuba bagira mu bice bitandukanye. Ndakubwira ngo nkomeje kugenda mbona imyambaro ya gisirikare y'abarwanyi b'Abarundi, nk'uko nkomeje kugenda mbibona muri Kiku ndetse na Nzibira. Biri kumvikana ko Mugunga ngo Abarundi bamaze kuba bakijandika mu mirwano, bikanumvikana ko ngo Abarundi ngo bamaze kuba bagira mu ntambara, ndetse na operation Rugamba ukihagaze kuri uyu munsi. Ukabona ko M23 nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'umuvugizi mukuru wa M23 Colonel Nanga, akaba yamaze gutangaza ko barekuye abacancuro bagera ku ijana, bose bakaba batashye amahoro. Tukabona bari kwerekeza mu bice bitandukanye berekeza mu bihugu by'iwabo. Ngayo nguko rero amakuru ari kuvugirwa mu mirongo y'urugamba.